tin Judah aman tir tu kan Isua chu thiam lo an chan tir ti a hriat vele a in chira tangka somthum kha pui thiam lal tele upa te hena chuan aron la le a ole tun chuma chuanin Judah Iscariota chanchin soi kan tum vele thung don ani adikem diklowem ti lam kha chu a hun laia kan om ve meu lo wangin kan ngai dana in khat sela Bible kan mu chin ba ka hianin engtin nge an lo soi ti lam hi kan soi zaw tumper ani don ani Judah Iscariota hi Isua zirtir som pahnih zinga pakhatani ti chu kan hre theuh ome chanchin thabu ten an soi angin thu nei tu te hnena Isua a hral awangin Christian traditiona chuanin chatuan puwa ngai dam theilo phatsan na entirna lo ni ta hei wang hianin tun lai thleng po hianin mi ten an fa te hminga Judah ti hming chu an sadu mang lo ni chuti rualin kumzabi pakhatna hun lai vel kha chuanin ming lar tak ani thunga Judah ti hming omzia chu pathian chu ka fakang ti na emonia hei hianin Judas Maccabea sale Maccabean haute Greek rorel na laka an helna hlotling takpo ka atar lang theiome Iscariot ti hming hi in hialna ala omrenga Jerusalem chimlama khopakhat Keriot atanga local tina ni theya athi dan chungchang po akok theibok Iscariota ti omzia chu rek tho theilowa siam emo sorzim tina emonia Judah chanchin hi chanchin tha markaziak edi somsari velamia hianin alang masabera in phatsan na chanchin emo amimal chanchin emo hi markaziak malam hianin mu turawang hleni Mathaya Luka le Johana te hi chuanin markazia nuwa anziak ve chau ani an soidan chuanin Mathaya Luka le Johana te hi chuanin markazia hi an copy ni in an soya chu an mani varzonin an siam rem ni in an soini chu wangin heng chanchin tha pali te hi sor sang pali an ni lem lo ni marka hianin heng athuzia te hi khoyami nge a hriat ti le engtin nge ti chu hriat ani lova heng gospel te hi chuilet a har sa hlea achan chu kumzabi pakhatna a Judah te ang thovin an thusoi te ti diknan chanchin thajiak tu te hianin Israel tradition le thon thu le pathian le kha an ti thuthlung hluibu kan ti hi an hmangani Isua le arong bolna khan pathian le kha thu te aron ti fam kim ti an lan tir ang chi khan Judami zia le thil ti po hianin alan tir le boxi ni Isuan azir tir akau te chu som le pahni tia hriatan nia hei hianin Isua zir tir na anga pathianin alalram adin huna Israel nam som pahni te din tharle na a entirani zirtir te hming soya chuanin Judah chu an hnung berania Judah Iscariota ama phatsan tu ti bel ani chiar tu te chuanin Judah chuan engthil nge alati don an hra thei ngala chuti chung chuan markazia ka hianin Isua rong bol chung zongkan zirtir tenen an inzui zel thawani Isuan a in kopte te a rong bol turin atir chuaka tharau bol hlo te chunga thunei na peboka damlo tam tak chu hriak te hnoin an ti dam bokani marka Mathaya le Lukazia ka te hianin Jerusalem a thil thleng a om thleng hianin Judah chanchin chiang kuang a hriat tur a om meu lo ni chanchin tha Johana zia ka hianin Judah chan vo chu asoya chu sum vong tu kan ti mai treasurer hiania chu mirin tlak tak din munani he thu hi Lazar le a unau te pani Mari le Marthi te ina Isua omlaya thil thlenga khan tarlan ani kan soita kang khanin he in phatsan na chungchang hi marka hianin tarlan masak berania Korin thon khatbung som pakhat chang som ni pathuma khanin pola chuan Isua chu thunei tu te hne na hlan ani thuwa soya ma sela heta Greek thumal aman hi phatsan ti na chu ani chi alawa ma sela chu ti chungchuanin western traditiona khan Judah chanchin hi alo be nge to ema wangin phatsan tiangin an letling ta thawani hei hi mizo varzona chuanin mantir ati thunga a omzia ero chu phatsan ti nen chuanin thumun de ureng tho chu ani ome Isua mantir ani ma khanin zanria nu hnung an kil ani kha khata khanin
Isuan an zinga pakhat chuan an man tir tur thu a soi chuak ta chuta chuanin zirtir ten tunge ni thayang ti an in zota ti chuan mathaya ziaka chuanin tin Juda aman tir tu tura chuan lalpa keima hi emni atia Isuan isoi to alom atia helai hi mizo var zona chuanin o ni e ti ani thung Lucas ziaka chuanin nima sela ngai teu mi man tir tu tur khut chu ka hnena do kan chunga a omsia mishing fapa hi an ruat angin akal don ani nima sela aman tir tu tur mishing chung chu apike atia tin annin kan zinga chu tiang thil ti tur chu tunge niang le ti in an in zot ta a ti in a record ve thungani chiartu te tan chuan Juda ani ti a hriat ngal maya ma sela zirtir te kha chuan tu man an shelo ni in alanga ti chuan helai thu hi sam somli pakhat chang kuan en hian a in kung kai ni na langa chu chu ani ka thian kom ngai karin tak ka chang ei pui ngei chuan ake artui ka chunga alekta ti hi ani luka hian helai thu hi Juda mingtar lang lovin asoi ve bokani ti chuan zanria ei kam chuanin Isuale azir tirte chu olive tlang bula Getsemani huana ankala Getsemania thil thengle Davida laka Absaloma a hellaya Davida lal in enkol tu Ahitofela chanchin hian in anna deuh anneya Ahitofela khan Absaloma hneena khan hetiang hian asoya mi sing khat le sang hni ka thlang chuakanga tin zan ina hian Davida umin ka thokange a chau lai le a chak lo lai tak ka vanang chinganga ka vati hlawange ti chuan a hnena mi om zong zong chu an tlan bawanga ti chuan lal chau chu ka vathat mayange tin mi puite chu I hnena karon hruai kir vekang I mi zona ti lo mi zong zong an lo kir chuan mi zong zong in remin an omang atia ti chuan Davida chu a himna turin atlan cheta ti chuan Ahitofela chuan a rem ruatna an pom lo wangin a in ok hlum ta ni chu tiang deuh chuanin Juda khan Isua kha mantir ma se voi tam tak athil ti theina alo hmu to wangin a chhuale mai a beisaya ti chuan aman chu a hlep theidonin a in hriani ma sela a beisei dan anglo takin Isua chu thiturin achung thu an rel ta si kha apoi tilutuk kha a in oklum ta ni kha tin Juda khan Isua a fo chungchang marka zia ka chuan tin aman tir tu tur chuan ka fo apiang chu ama aniang man ula fel takin hruai bawang cheu ti in chin chia na tur alo hril lok diam to a ti chuan a thlen vele ama chu avapan tanghala Rabbi ti in a fop tangoi ngoya ti kan hmuwa heta Juda in a fo chungchang hi pathian lekha thu in a soina chu thufing te bung somni pasari chang ruka thian min hliam na chu ataka mel mamin fo na ero chu aderani ti hi ani theiani ti chuan heta Juda fo na hi art and literature lama phatsan na soina alo ni ta ni scholar tam tak chuan Juda chanchin hi ama hi boina in hnuk lut angin an ngaya kongdanga sei chuan Juda chanchin hi chanchin thabu te hianin thup bo an tumlem lo wangin hriat lo thei ani lo ani adang le chuanin he in phatsan na hi cross soi thlennan khan atul ber chuang lo ti hian ni le Jerusalem khan kalhen kut lai khan pui thiam te rom sipai te po rom ni lo lal ram chanchin thu soi an oma wangin mitin an tiral khel viawanga chutiang ani chuanin Juda chanchin hi thil dang lam tak ani wangin soifia atul ta hle ani Juda tel lo ka chuan Isua kha remna in thoina angin athilawang scholar tele theologian te chuan Juda ril ruwa na thok tu emo Juda che tir tu hi engthil nge tia hianin an ngai dana rol lo hlea haril rulam pang soitel ani fo thin ani Zielot Paul an ti zinga mi ni anga soi ani fo thina Zielot kan ti chuan rom laka in lak randu Juda hel Paul ral thuam keng Paul an ni bermai Jewish Revolutionary Army an ni berang chu Isuan rom ho laka hel na le tharum thona angchi ati chu tak si lawa khan alung oi lo chuan thunei tu te kuta a hlan ta ni in an ngai ni in hial na then khata chuanin Isuan a che tir na po atela Isua khan athidon ti chu ashaloka arong bol chung zong khan alo soilok to ni Juda kha ama man tir tur khanin alo ruat fel diam to zo kem ni he thila hianin
thi na tur ruat lok vek to a hian Judah dem chu adik berem ngai dan tlem te thlir dana chuanin Judah hi atak taka chuanin a omlem lova Isua hi Mesia ni ti hnol tu Judah te entirna ni antia amai ro chu thuthung thar bu a hianin Judah ti mingpu mi je tha tak nei an om ve boka Isua u nau pa Judah te zol nei Judah Barseba an ti bokle Johanna bung som pali chang som thum pahnia Iskariot ni lo Judah dang an om bokani chu wangin Judah hi chu entir nongot ni lovin atak takin a om nge yang ti chu chanchin thrazia ka tang hian a hriat thaya tin athi nuwa po a ai o tu tur an thlang le hial ani kha kumzabi tam tak chungin Judah chanchin chip chiar tak te chu apocryphal literature alo pung zela masela rin tlak anga pom an nilem lo ni Hierapolis khua pepi sa chuan exposition of the saying of the Lord ti a chuan Judah chuan ataksa pathian thin urna chu adong ti ina soini ama chu avung na sa hleya building te chu khoi lovin kot thler po apal tlang theilawa amit te chu avung phui veka doctor po ina mu theilawa a ser te chu vung vekin pan hnai le lung in a khat veka atopa Judah chu a inti hlum ta topani a ko chung te chu leya chuan a oma kumza aliam hnuwa po chu thil rim che tak chu mi ten an kalpel theilawa an hel thin ni in a soini Gospel of Nicodemus a ve thung chuan Judah chu tuna chuan in thiam lo takin anupui ina arsa lo siam mek ne na chuan in a hota a Isua chu mithi zinga ta alo tho le anga a shrem ngei don sia wangin inti hlum mai atum thu a thila anupui chuan nui chung hian Isua chu mithi zinga ta a tho thei to hleinem he arsa po hian a thei jok hialang chu atia ar chu ron nung le in a khuang tamaya ti chuan Judah chu tlan chuakin a in ok hlum ta ni ti in a in ziak bokani man lai khovel khan thi na ro pui ti pom danan neya chuta chuanin mani in ti hlum chu mual phona kalsan tumna anga choi moya niya masela Augustino Phippo ero chuanin Christian te tan chuan mani in ti hlum chu suala angaya Judah chu chatona tana shem huna khung bet tu theu luzian aloni tani a omzia chu Judah chu chatona tan shem huna a omang ti aron zirtir ti nani ber ome Judah kha in oklum kher lo se chuanin ngai dam thayania ama a in ti hlum na khan a bei seina zong zong pia lama a thlen ta thung ni in a soini Dante Inferno a chuanin Judah chu khasia sale bruta satenen shem mun lai taka an oma chuta chuanin ram huai lu pathum nei setana chuanin chatuanin alo eya Judah hi a central figure berania anung zang te chu van tir ko tluta te chuanin an ham vel bokani kumsang ni parukhanin National Geographic Society te chuan Gospel of Judas an mu chwa thule an le lin thu an puanga kumzabi panina kaushan puipa te zinga mi Irenaeus khan ale kabu adversus heresies a chuanin Judah adawdal na thu alo zia to wangin historian te chuanin Gospel of Judas hi an lo hre to thina Gospel of Judas hi Gnostic Gospel anga ngayania he Gospel of Judas hianin Isua chu chanchin thabudang Bible ami te ai hianin asoi dang lam hle ani he chanchin thabu tamzo ki chu Isua le Judah in biak na nia chuta chuanin Isua ni na dik tak mutu zirtir chun chu Judah chau hi ani angin tarlan ania he Gnostic Isua timaila Gospel of Judas in Isua atarlan hi chu Mishing te chu an ma nia pathian an mu fiana awanga chan damna an mu thaidan shia tir tura khovela tir ania Isua le Judah in biak na tamzo ki chu zirtir dang som le pakhat te mu lai nge ya thleng ania soimoi tumna nui zathak lek zok chu Isua khan som le pakhat te chuan material sense ti maila ataka shia thei mang chawin an mu thiam thei ni in a soi chuaka chung chu martar na manga chan damna mu le taksa thole na rin na ti ang chi te hi ti chuanin he chanchin thabu a hianin Isua chuan pa hne na akir le theinan Judah chu ama phatsan turin a hril ni in atar lang bokani soi to angin he chanchin thabu hi Gnostic Gospel kan ti to kha Hypnotic Gospel kan ti tenen chuanin adang lam hle ni
kumsang khat zakwa somsari khanin rock opera pakhat Jesus Christ Superstar ti Tim Rice le Andrew Lloyd Webber te siam chu Broadway ya chua ania original cast a hianin Ben Vereen chu Judah lema achanga movie a changtu pa bera Carl Anderson achang boka heta Judah lema chang hi ani na taka chuan midum ania Judah chu pathian ruam manna anga khongai na nei tuar tu angin lantir ania he varzona hianin Judah chuan Isua thushil na khan ati hlum vek alawa Isua hena angen na in omzia anei tak lawa chuanin pui thiam te hena Isua man tir turin akala midang te chan himnan akalani nam himnan Isua hi athi anga yani atia Judah chu a inti hlum hnuwa wana tanga van tir ko zai pol te nena an lo chukna in atopani kumsang khazakwa somriat pariat khanin Martin Sources chuanin kumsang khazakwa somnga panga Nikos Kazantzakis novel be chana siam The Last Temptation of Christ ti movie chu ati chuaka novel le film hianin Isua chuan rin hlel na nen na satakina baya pathianin atana arwa manna asiam chu dodal tumin abaini Harvey Keitel chu Judah lema achanga he varzona hian Judah chu Zialot Paul Zing ami ania Isua chu revolution kai shoi turin voi tam tak anora Judah le Isua inkara hianin inpo na thuk tak awma pathian ruam manna azom theinan Judah chu aril ru amin sakani tin he movie hian Isua tana thlemna hnung bernia tarlan chu crossa a omlain ania chuta chuan thilo ta se ama hun tur engtin nge omang ti te mu tirania chuta chuanin Mary Magdalene nena in neile fa te nei thlengin atela he vizona hianin Judah chuan mi zongzongin ama chu thiam lo an chantir wangin Isua chu a hau boka ma sela andem chan adik lo wangani Isua hi thilo ta se chandam na konga Judah chanvo hi hriat thiam thei ani lo ani tichuan Isua chuan thi turin thutluk na siam tani tichuan heng movie le novel te hi chu ngai ruat na le phua chop le zual an ni wangin thu takla taka lak tlak an ni lova chu wangin Judah chanchin chiang tak kan hriat thei chin chu Bible a ziak bak hi chu atlem hle ani tuna tan chuanin khati zong kha ni le phot mai ro se